Ngechokera na nteto nkurukie MCA wa municipality Caleb Mutethia na atongerete Akari Kambakia kwariria matagari ajari ya bombe kia kuthithia kurigeria onjorithia nturutu kujukia kithaka kia MWINGI AKUI na cukuru ya MERU poli kuririkana mubiashara ojo ari na BARIUGA chorongo cia kuonania niwe mwene kithaka giki ende bo bari tayari kwithirwa bagikaria utonga bwao ni borite thirikari kubaringa njeki gutigira bati gutunywa Wau. Turiuga tere catchment area erojura tora kurumbe etetongwa na twatugwatanirite twe antu ba Kambakia touga kithaka kiugite jokua kithaka kiugite tongwa na ito twetumana report yetu ikinyira kinya president urokarite akiugaga tumenye mantu ja kuanda metekenda tukomba gutethia environment endi itokoromba ibatonyere gategate inonto bwa Kambakia bana betu belibona catchment area ja erere gaitiara ora ni kwa kaminsia na erengere kwa mongera itawasonesionde isikauma yo aruka roka yunyagwa ibagwa iti itokuona catchment area eu negutethia skuru nyinge kwena MERU Teachers College kwena MERU Technical MERU School Kagangaos cionthe direte thuiro jeru ona nja cietu iria cire kuma aja Kambakia gweta mwanga giaki njankuru kiengiri 500 na atumiri bangi baba ingi twachoka tuuga MERU National Polytechnic chukuru ya tuinere anene MERU thaiye Polytechnic nyaye kenama ikuruka ari thai mwankene jwayo twatiga irie kamwito karea tinonto bwa kwenda inonto ni ukubati ukara catchment area area karetia karuji kauke au kamuto kaukare no source ruji rwa kumaja mwanka chugurure na thatu iturigara mono na atia muntu an individual akeja cost lives chanto ngurukie ngiri magana iro tatu tumara tu community touga narua at all costs iwe nini kagukare atea tutetikiria muntu jwaga kurumbe joringithwa datu tutura tukaritia muntu jo tu antu Kambakia na twije muno jo emunda indi twajukaria na twethirwo ti muntu inyo joringithia ita sacred area kitha tu antu Kambakia tukarigana na ate muntu akauma na reumite kuraja ejogita mite tu muntu jwa Kambakia kakurumbe datu tu ine interest nya tuturingeji kudo aturenda munda jo turingejo jo kedwe munda jo eto but to protect it twije mbito protect mtoro kuge na taitweu we want that title revoked that render taitweu revoked with immediate effect.